Kedam tang chiti ni phain kore sirkya pani la khain kore si ani solar project along le puthak langki ik LP school ahong chata long karbyang long land protection committee pen rong cricket hom arong astara tum chelang si pherang kya mai ke phapon pherang kya mai long kedam tang chiti ni phain kora pho ani KAC secretary si im taruna ki pudun solar project ke parlo along le do ana bangke longle pata do et punang ki puduna puthak nitum ning duglo pusi ning jepon Athe ahok pet langdam pulote bangso habar along kidok phan kepen phan inkoi arata tumsi longle pata dochot lasikonat pensi longle pata kilong pon etlo mate joy joy pentong longle pata simar pi et mapusi karju padopon Nilitum longle pata asai ki claim et japan bor ipon lo bonta ke isiatum ahin pen asona mum padoaret lasi solar project along tangka pi joy joy abangki chokchi Lasi solar project ki parlo do an mate pata do noy avinoy mate geotech ke en atum ana phanta longle anam abangki pinangji pusi ningje pon alam ada nanga chong thui nanga chu bai bang itam konsial sor ba leng ti chu song tha si chong thui bang ke ki thina ya bang ke nili kudam ji so gar biang long ara ra pha geotech enangi solar project long le phelang long du nangji mang te combination long nai pulo te geotech enangi pusi kar bing long ra pha consider so arong ara ra phan di phu manja te ni suya ra phan kar bia ara ra phan hang ya la tum ki the ki ding atum mundor e aroben cheng lok la pen pil the adonara aling the ki ding atum la da gari dami gari na pachi je la da EMCM pil the bare bit piso aleng the film piso also da dawang el hala haya tum intela so you text yen ben tini kunalo approve kilo tini ani lada yetu mi thang yongjung along arat atum tami puta da do pakpi isimala do puta bi arong puta bi arong sig ong sidami alang to bangke puta de lu pus ningge tini konser so wa phira me kuna puta lo do ni tumalong ni tolong 100 pen 20% da puta do ta hai tema di sihe dala si council long siga thi dang bi puta de lo so puta de da approve bang nang paklang nai la da la pen along li along wang nang ji alang tu ma jong sida puta do pulote along le do pulote nang tu mondor SK1 vida dahalo ni long le dahalo phakku fisar pusar pen chokle ma din por nang si yong thek nang la pen Alu compensation poisa ola yo pu bangala ni tu roi KAC EM Chojor Rongphar phan ke pangni dun ke lahai rat ki duki sum ka chini jia phansi chetoy dun loke alangsi lahai alam ke chini bek nangpo bonta nona bang ke rada farman ke claim PG kalisi solar project ke parlo along le do an ke borjan asorsi naga tuma phan longle chojor lapwa paksi akoi nang pithu lesi EM Rongphar sang ho bang ke borjana rada phan diya chohang bek nangji pusi pherang kya mai long pen ki hang padopon ilitum karbilong autonomous council tum kalili kalang lang rong sordom phan la solar project parlo nang ke bokpon tangkai mon nang ke pakpom pini 1,75,000 tu alang tum kipuke kenang kanegi ke lake chok che alang tum mithang kar bihan ke rai kom phan kali pusinil tum jongpon thebun athege Thoden along punoi Kajiranga along punoi but the whole Numunigor along punoi hadake emon do to the ilitum helong me 20 lakhs to 29 lakhs on tanka kipido voivita menilitum karbiang dak solar project parle along ke non ta 1,25,000 si it hector dipu dam tang secretary long tum tong dam long ta ni tum han la son senangi pudun lapenam par ke ni tum papa thelo kali denang CM mana tingkun nilitum pini labang so poisa long nei be pini nilitum ka dak ti song nang de alang tum si lake nang panong bisi lane mon alang tum si nang pinai lake nilum ka hang nai kali alang tum si asam land valuation ek along ka alang tum si kachini lo phala soron alang tum chala litum kiduke lagra bhani tum imek nang bin the labang litum komentoni litum kroi nei athige alang tum si pini tangka kiduke lagra ran tangka pinai athige alang tum hem dak pen along tre ke dam lobute ke joy ke kali hala dakhe longle china mile pe non nali tum dipulong name par bikha long ho dakhe 40 lakh long le mondo lasam ha nili tum name rong along name naine mission adin
si du daming tulo pulu teh ada kami agi kom nai dum lak khoba kalong le anam te namne dini le dum elabang so along le lason pada long le tilong le puri toke borjan arara tumang ke naga phan long le jor lablo solar project ke par lo long ke nale tum 1,75,000 kilong ta laga nale tum abahalu bujini tum hanang ke nange bok dun tu labange nili tum labang so media thong ka pinrem bolo alang li ke inu resource person pule pure ta henene lo alang li kilip kan sekai bang pulu lason ke komane chainong ki biya munde seganang ge alam alang chainong biya munde kali pote pilo lada kali kalang alam nili thana ge bokon ke lake alang li pini rong ingkoya ra amikar dum han alang li chuning rivek nei diya chohang nei News report KTV News.